Yo me wakwa baba safo bafo TV so ene yebesua kwan fa so eye eto the original taste nankasa Ghana de nankasa authentic one. Ti normal be hia na wo hwe na eye obo de ayowa eye pe jini kubi engo nkatie paste one. Nti body kokoro na masati dwa no. We yemfre no body na nso ayemfre no kokoro nti yemfre no body kokoro. We no twetwem nketua kakra kama. No apibu a uba uhuru no mu diagum. We na di nso agu hu na odi asisu we o ya mesro emfa enkyire ngu hu. Disa enkyire na ma ne ye din. Am style bi. Tinkyire ne ye begum wo makodum. Ti abra odi asisu na wa start tutu ko bi. Tutu ko bi no ewia na pede wa start echu mako dry one no. Makodu se unya dry one na etima o the authentic taste nankasa. Ba wenya bia ha obitima yisu fresh one na bi. Tutu makodu ma na fake akra na video ukubi no ana wo tutu no wayi idi abetwi makodu. Enam se kubi so enkyire wo minti wodi nkyire no guma na wato obo. Kisi no eye kokobo de na aben nkusua na de to so abenti mi de meyi nkusua na gu ensu nwunu se de ebeboa ma woyi hu a ebeyi kama fidie abena me be besua ahwie hu ensu etoya de a enikwan se de dem so ompese be de dem a se ufufu no shishi so a diabra masia hwie hu suo no fidi mi ba be fufu eto no ti ufu wia na fidi du ba bia na watete enkate paste one no agumu nkate no nya atreba akwa na atremi no a enso ye ebegina according to say the open no tu wia na de engo na gusu no asa edita no afufu bi tu wia eto no no nya nkate a de bebo so eno an no Ghana eto tu wia no abo mpa ye de bia kai nyame first enye nyame a adwan no obesi denya intino there any fork any atre drop that fork, use your natural fork or natural spoon. Ti to de yemfa atre ne spoon ni o I see atre ne spoon atre ne fork ni intino use natural way akwa square ankasa. Oh Ghana do what is abrochi baby nipa bebe nimza abrochi de Ghana for nyamaye inti we natural